Queridos televidentes, vamos venir un día más a otro programa de Nos TV, otro programa que trabaja arriba, esfuerzo con los profesionales de representación de Corsau está haciendo de exterior. También nos mira es diferente otra persona que está viaja en representación de un país, cuando se va con nan está haciendo de nan sales page en diferentes bolsas de turismo. El último programa nos ha mostrado cómo es el asunto en Düsseldorf, camina primordialmente una actividad que estaba tocando de boto que tiene mercado, otro tipo de boto, lancha, speedboat y también diving. Pero a ver, está concentrado más en vacación, Vakantiesalon Brussel. Nós esperamos que a informação aqui não ajuda a boa, não somente aqui com os profissionais está assim, mas também aqui com a competência está assim. Nós esperamos que esse é o nosso bom vista, quanto esforço está tomando lugar para nós por ganhar finalmente na Bincoção. Pergunta que nós fazemos é duas, clave. Que competência está visando, está num ponto mais forte e não está invitando o público para vir se canal. Então, número dois, que não está querendo que o público los coge de lo que não está visa para determinar que finalmente não é o país. Mas é que nós trata de analisar se fora de uma informação, se diferentes pessoas que estão aqui presentes, como não conhecer no mercado e também com não está dando informação necessária, não como informação, sino como motivação para a pessoa a hora de winter decidir está escolher a destinação. Nós nos vamos a esperar, pois aqui também nos serve que o público de Brussel los coge ainda mais grande para escolher para vir em Corsau. Mas aqui também à noite nós temos representação de Caribbean Night, também na Corsau também tem sua apresentação. Que se queda pendente, vão conosco e explorar conosco. O que ninguém ainda não mostrava ainda, tem roupa de reportagem chiquito para vir para turismo. Nós por um modo de profetizar, nós obviamos que não é atrás de turismo, doce, não está viajar para arriba para Biau, correto? Para onde para interdia, 3 para 4 dias
full para pôr uma de papel com o público que não conhece, a estratégia que não deseja, então para fomentar a quantidade de gente que está bem na isla e também com o trade, que não está bem em nós. Que se vamos com outro não está cheio. A gente atrapalha, tico voz, diante de câmera, atrás de câmera, Chilito Reilly, e também nós temos junto com nós, Giovanni, nós só podemos entrar aqui, que está pendente, mas já temos, é nós ali com nós, mas já tem. Bom, né? Que se a UE é também tra, que se que está pendente, é comeback de Giovanni Jonas. Eu tenho evidente se boa bom, mas também é diferente turnan também que vende, revendedor não, mira é diferente revendedor não, que está por modo de posicionar com um produto que porta também o que nós temos na Corsol. Se esse rato nós vai na área de diving, você não sabe o que é aqui na Brussel não está atividade primordial de diving, mas toch é interessante porque nós temos somente participante aqui que está apresentar o produto de diving, então se existe posicionar é bom. Vamos ver que não está sendo de na bini toch vakantie salon Brussel na bini e por amor de mercadear ng produto de diving. Sige nos. Kami também regai não. Nós temos até que daí. Ok. Se querido televidente se não também verdade está que o hobby viaja, bota escolher para como está apresentado o produto turístico. Hobby viaja de vakantie salon e nada por modo de apresentar variedade de coisas que não tem para oferecer de forma geral. Pero aqui nós estamos falando da área de diving, que nós estamos especializados em diving, Brussel nós está conhecido como diving, opita tira turnam dan riba lo que estava sucedendo na Houten. Pero aqui nós estamos Dive Adventures a decidir que não, em vista que tem mais pouca competência, não se está bem é área aqui. Nós vamos topar com na representante, que nós explicamos aqui com a Antasi. Ok. Will you speak to me? I need somebody to tell me what. I speak French. Yeah. Dutch or English. English. Yeah? This is my. Yeah, your colleague? Speak English? Hello. I speak English. Nice to meet you. Okay, fantastic. Okay. I would like you to tell me why your position in a vakantie salon on diving, because most of the people are concentrating Düsseldorf or Houten, and you're in a very good position because you're the only one, Yes. no competition. Okay. So our mission here is to show the people that our federation organize a stage for children to learn to sail and so on. And we do the promotion of our clubs because we have 40 clubs all over the south of Belgium, and we try to show everybody that we have activities in sailing and also in motorboating and so on, and it's why we are here. Okay, you don't have any competition, so I'm going to give you the camera to invite the people to come to your organization. So let's know that by the Fédération francophone du yachting belge, you will find all the explanation to get some opportunities for your children and maybe also for all people, grounded up people, to realize their dream about sailing. Okay, I will do it easier. You can do it in French too, so I'll put it on. Ok. Donc, je disais, nous sommes ici sur le Salon des vacances pour montrer que la Fédération francophone du yachting belge peut aider aussi bien les enfants que les adultes à réaliser leurs rêves
concernant la voile ou l'acquisition de brevets pour faire de la navigation moteur ou en voile mer, etc. Et donc, nous avons des choses qui peuvent les intéresser pour leurs vacances. Voilà. We wish you a lot of success. Thank you very much. Thank you. Ok, queridos televidentes, se nama mira na inglês com na francês, na inglês ele vai pouco slow. Esse é nosso problema de wa com bom é pessoa que está aqui na presente, anche tu mercado Brussels, mercado de holandês com francês, ja, pero bom, você pode defender bom na inglês também. Quer dizer, de ene que vai defender nós na francês, we Raymond Labat, abate nós conhecemos coi. Não é bate nós zic, para dar-nos palo. Ela vai, ela dá igual que eu aqui. Raymond Labat dá-me palo. Mas a ideia estava tratar com nós bingo né também, nós também tem coisa para uma coisa, estava para francês, estava para inglês, estava para alemão. Então nós trabalhamos igual, foral é sales page, pero nós por improvisar e por amor de igual, surpreender em namba igual, que se você pôr câmera arriba não, com linha não está passando sales page. Agora bom, a câmera também é público, quer dizer, público até mais grande, nós vamos com bom não tá cheio, que nós podemos fazer, ou que nós não me se assim, que é dependente, lá que nós seguir, igual pode ser a área de dive. Kiko Nosting, Bawak. Hi. Is there somebody who can talk to me? Yes? We would like to know from you, because you're the only, you don't have any competition in diving. No, Here, why did you decide to come on this vakantie salon with diving? Because we are based in Mechelen and Antwerp, and Mechelen is in between Brussels and Antwerp, and that's why we will also to have a possibility to reach the Brussels markets, and also because it's a very beautiful holiday fair, and it's a big market, the market of Brussels and the region, so we want to reach it, that's why. And you're in a very good position because we're going to give you the camera for you to do your speech, your sales pitch. Tell the people why they should decide to go diving with you. Well, first of all, because we are the oldest, the diving school that exists longest in Belgium of PADI. PADI is an American system of diving, and it's the biggest organization in the world. That means that if you go diving afterwards in somewhere in Europe or in Asia or in America, you show your certification and you can go diving. And we are the biggest school in Belgium of PADI, so that's why you should start diving with us. We are big, that means that we are very flexible. We give a lot of opportunities of, we are more or less 7 on 7 days busy with teaching and with giving all the courses, so we are very flexible, we have a lot of experience, and there's a lot of fun in our diving school also. 2 other questions. How big is the interest in Belgium for diving? There is the interest is still growing and growing because people like to go also on holiday, and the system of PADI is based on giving people opportunity of diving on holiday. It's a short course, it's not too long, it's very intensive, but it's you learn a lot in a short time. And that's why a lot of people choose to follow a PADI course, and that's why we also have a lot of students. And you sail outside of Belgium too with the people. What is your hottest destination? Excuse me? Your hottest destination. Where do you go abroad? Well, normally most of people like to go diving in Egypt, but at this moment it's That's it, eh? yeah, it's a problem at this moment, of course. And then also in the Far East, Philippines, Indonesia, Malaysia is also, and Caribbean, of course, and Australia. You speak French too? Tout petit peu. Do we have somebody who speaks French? We will give them the opportunity to invite the people. Okay? We will give you the camera, so invite the people why they should join you and go with you aboard and dive with you. Parce qu'on est, franchement, on est la meilleure club de plongée en Belgique. On est le plus grand, on a déjà eu 3 awards dans 4 années. Donc oui, on est un des meilleurs en Belgique. Thank you very much. Have a nice day. Okay, so good. Let me give you my card. This is a program we air both on our internet and also on Dutch television and Curaçao television. Okay? So if we... It is NosTV, www.nostv.com. Okay, and there we can see. There you can see it. Okay? Thank you very you. much. Can I get your name, please? My name, I
You write it down? Write or- it down for me, please. Perhaps I can do it on this one. Yeah, that doesn't work. Just 1 second. Sorry. No problem. No, it won't work there too. Perhaps he has a card? Yeah. Here. Yeah, yeah, I know. Yeah, is it better on this Yeah, one? put or- it on that one, please. So I'll let you know when we are airing and you can watch it. Yeah. And we wish you a lot of success. And we hope that someday you come to the Caribbean too, Yeah. to Curacao. Never been to Curacao? Curacao not yet, but we've been to Bonaire. So But there's quite. also- That's important. You're very close. yeah. You're getting there. Eu televidentes, Bonaire sia lei che acaba, che sia volta questione ma nostre sele tambe na Corsou, che sia che da pendiente. Non sti sucarci. So the first one is my name. Okay. The second one is Is his name. name. Okay, Yeah, thank you and, very much. Here you can find our email address. Wait, and, at Dive Adventure. yeah, that's the website. BE. And this is the email address. Okay. The info type of Thank you very much. Have a nice day. Take care. Ok, nós vemos aqui com massa não oferecer. Não tá mostrando como mais bom mesmo na Venezuela. Não tá para ti sempre me tá querendo boletim de gelito. Pois ali com passou nós por filma. E saca portrait mais bom nem je, pero tem mais ticket na mawak na. E avião não custa bula bawa aqui na Venezuela não tá hit não tá bawa com não tá zitara. Not even French? 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 No, Swahili. Ah, no. Congolese. Congolese. Say something in Congolese. Tell me in Congolese what your product is. Je sais pas. J'ai rien compris. Queridos televidentes, nós estamos promovendo é parte internacional aqui na Bota mira, é avião, adventure, nós estamos promovendo vai trás é grupo, não necessariamente young, mas é um grupo que te gusta, mas a excitação de aire, costa maneira paracaidismo, of subimento, riba, canamento, riba zero não. E nós gostamos de diferentes coisas. Bota querer com avião assim naquela bula bom, esse está weg, é sexta não, pero me está papiando hoje avião aqui na não, que na Venezuela estava opi popular tempo. Quando comecei com coisa assim aqui na Corsou, nós temos bonita chance para não somente mostrar turistas na mamio que o Corsou tem dentro, pero também como a clave mesmo. Nós que tá camarógrafo, fotógrafo, avião assim aqui dentro com leuco porque barra para poder permitir você cá e wave para você que pode andar como tem ser. E olha, por tempo pode andar com ninguém ende tem ainda tem. Aunque me acomodei com a Corsou agora que não tem par de pessoas especializadas com câmera de helicóptero com nanta bula de bom, helicóptero chiqui, até não também tá realizar filmação impressionante. Quer dizer, se é como tá vai de aire, a usa tecnologia mais moderna e sofisticada, é que tá com a tecnologia que permite explorar mais melhor a isla de sua totalidade e lá ganhando na mira parte não está sendo fácil para mostrar. Esse bom máximo não sai ainda aqui não. My name is Tico Vos. Oh yeah. I'm from Dutch television and we are internet. Yeah. We're making a series on tourism. Can you tell me what your product is and who your tourists are? Who you Where we fly? I beg your pardon? Where we fly in Belgium? Yeah, where you fly? Yeah. So, ready? Yeah. I present to you the microlight aircrafts. We are flying in Belgium, in between Brussels and Namur, along the motorway of Namur. You don't have this too in the Caribbean or some other islands? Oh yeah, I like to fly above the islands, but we Something are. like this will be fantastic in Curacao, you know, Oh, yeah, my sure. island. I show you over your island. So Yeah. I'm trying to let them see. With skis on the seas. Fantastic. It's, it's really And you can fantastic. take nice pictures and make And make fabulous nice shots. pictures. Yeah, sure. Okay, invite the people to come and see your product. Okay, come on to fly with us. Come on to fly with 30 euro. 30 For euro, it's very Only cheap. 30 euro for a flight. And that is a half hour? It's 15 minutes. 15 minutes, 15 okay. minutes to fly. Yeah. All right, and okay. And we have a flying school also. You have a flying school, Yeah. okay. All right, and where is that flying school located? On our airfield. On your airfield. We have a private airfield. Okay, you will give me your card and your information, and we will put it on Okay. the internet, and we will send Thank you. you the information when you're on, okay? And if And all the information of the airfield. okay, fantastic. And if when we present
this on Yeah. internet, Yeah. the girls starts ringing, call me too. Oh, sure. Yeah. Che vuol dire che And we will Rio fly together. So. Fly together. Okay, a lot of success. Thank okay? you, thank We you. good. Kasi namo da mira querido televidentes, un producto masha interessante, maar nos tiene na Curaçao tambe. Perhaps we can convince you to come to Curaçao too. Okay. So we will keep in touch. Okay, thank you very much. Thank you. Eu televidentes galito ako e shona kikaba pero bita meron senhora para ginana. Minta kere que tem masha forma de tadrente na pero wa kong mi tadrente ginana wagi. Tadrente para sina ginan sinta aqui dentro nang. Anto passa vai atrás wa come to vai alto. Passa vai atrás wa come to vai alto. Aqui na nós to vai arriba. Ok? Quer dizer, inamo tamira nós tem adventure zone. Nós tem é zona de ene nang aventureiro. Ene nang kuta purba moda. Com o tipo de projeto assim, se você vai querer film, se você vai gelito na film, mas também que é a possibilidade na adventure too. You want to tell me about your product Yes, if you in want. English? Yes, Yeah, in of English. course. Oh, okay, I will try. And then you will do it in French too. So Yes, okay. when he comes Where do you back, come from? I'm from Curaçao, but we have we live in Holland, and there we have our program on RTV7 every Sunday, and also it goes to Curaçao and Aruba. And it is also on the internet. So if you give me your yes, card, I can. I will tell you when we're on. Yeah, yes, okay? sure. Okay, he's going to take some shots. Yes. We need that shot. And we will give you a wonderful opportunity because you don't have any competition. No, Okay. for sure. And you only do this in Belgium or you go outside of... No, we go outside. So, for instance, last month I was for 1 month in Bolivia. Okay. So, what is very nice, so you can take all the engine Okay. goes in this small bag. Okay. So you can imagine, it's very, you can have Okay, your own plane in a small bag. People, Okay. tell them about your product Yes? and invite them where you're Okay. going to be now or in the future. Yes, okay. Your name? So my name is Oliver Simons. I own a school, a paramotor school for 20 years. So if you want to learn to fly, you can do it in 1 day. So that our program is 1 day to fly. It's very, very easy because we use a small trike like this one. Okay, you can see. And you don't have to carry the engine on your back. So you take this small trike, you take the lesson for 1 day, and you can fly alone in 1 day. It's And really fantastic. you know, I like skydiving, but I'm a little afraid. Perhaps this is the way to start doing it. Yes, because you start from the ground on a very, very smooth aerology, okay, and you can enjoy yourself. It is the price of a motorcycle, so everyone can buy one, and you need more or less 1 week to learn, and you can travel the world with a small bag, and you can start from a beach. You can go wherever you want. Tell me, you sell this too? Yes, we sell engines. So if you come to our school, you can try different wings, different engine, and you can buy an engine for sure. What's the price, more or less? It's the price of a small motorbike, so it's between 5,000 and 8,000 euro. It's very, very cheap to fly. Yeah. And then you're on. Yes, Tell me, what's the sensation? so it's really it's magic. You can imagine you need few meters to take off. So imagine you are on a beach. I can show you. I was on a beach, and you can start. You need 2 or 3 meters to take off. So you inflate your canopy, okay? You run just 2 or 3 meters, and you take off, and you can go wherever you want. It's magic. And do you need to arrange some permission with the local authorities to do this, or? No, it's totally free, so you don't need any license. So it's free. So if you want to come, you're welcome. This is our website. You go on paramotor.info. You can find all the information. You can also reserve a fly, and you are welcome to take some lessons if you want. Okay, fantastic. We wish you a lot of success, Okay. and we will keep in touch. Thank you so You, much. you give me your card? Yes. for Okay, sure. thank you very much. Thank Okay. you. Okay. Okay, querido televidente, sinamo tamira. Hopi costa interessante. Mas a mim gusta cuenta di diving. Pero te caminho como chega da dentro turbina. Pero un tipo cosa assim que não se lo me enjoy un mundo. Passou uma vez, tá biasa para biba. And sometimes you have to be adventurer. Yes or not? Okay. Have a nice day. Let me you. Yeah, let me give you my card. Sim, querido televidente, que tu vai nossa tem a área de aventura, adventure zone. Então,
Op de piano pensa ons niet kennen dan den kamer, ku hotel, ku air condition, ban waka war, e producto, ku nang tasi tambe na África, pero también bueno se mira na América diferente camina e tentam injanga que nanang lo me se sirve para de uma forma mais relax bobai den aventura, den natureza e enjoy a boniteza de lo que el país indio ofrece. E Kosovo também, mas tem agora que nanang tem par de coisas bastante interessantes na Kosovo, tem as riviera na Tacore, bande meu amigo Blue View Apartments, com Louis, All West Apartments, den West Point, tem Costang, Berde, Ceru, Cristófel, noem maar op. Quer dizer que banwaka aqui nanang com tipo de maneira da bisa, huurmento de ten tipi rental. Nós vemos assim nós estamos vendo aqui ten tipi rental, com ajuda do nosso wak. Bonita assim, não biade, não. Até que não bonito lugar para assim, não. Nós papia timia nós querer, não. Nós temos este stool especial que tá bini, stool de cuero, stool com foam. Pero aqui banco anto com cuero de bestia não, que tá permitir não relax. Timia te sei nós vamos ser relax. Nós tá muito agitado. Não que tá vai cruz, ama vai cruz. Cruz lo tá interessante, pero também tipo de vacação. Passou ba mané badrum milat e dia prome passou ba restaurante. Ba come, ba baila, ba discoteca. Antes não vai casino. Mas ainda trabalhamos lá até 6 horas, mas se porque ali na carreta, para boar caminho de barco camara. Quer dizer, tem coisa que não tá para mim, né? Cruz não tá para mim. Pode ser para você. Pero aqui na nossa mira é possibilidade para desfrutar de natureza, tem forma de tent. A do prima que na agora a temperatura está tranquila. Quer dizer, que dependendo, nós quer mostrar toda a competência na cozinha também. Espera que a água que também na cozinha não pensa somente que vamos entrar em turismo. Wak, se vamos trabalhar, vamos fantasia, então vamos produto, então vamos ter dono de bom negócio, então se você tem bom produto, ainda também se acabou. Então vamos ter gelo com a deriva, Chilito, Giovanni, Kumi. Nandi ko opi yuko sa kusina, forale home nanta kusina mio kwende mue, aunque den kusina nan grande tene mue tamanda, que si mino que ofende ninguém, tanto ene mue como ene amo ta kusina bom. Pero imaginavo bota sinta de natureza tranquil, riba un banchi tranquil, o bocoi come bom bane bom, anto den etente. Den etente. Bo injanstima ta hinka den etente. So etente que siento como vai boso, mané. A mim também vacança assim aqui na denten com Guilito, com Giovanni. Cabendo bom. A mim também aqui na com Yoya, mim também aqui dentro não. Nós estamos aqui natureza, a noite nós temos outro caliente, duche assim aqui na desfrutar de lo que é ambiente de noite da três segurança. Mas agora botar momento de conversar com outro. Nada de televisão. Nós vamos assim back nós tá pariente papi conosco. Weta na candela, Gelito, weta na candela. Ok? Quer dizer, nós vamos com aqui, dentro, bewa de tenta também. Já tá basta reimo, toch? Tenta basta reimo. Tentipi, tenta reimo, compadre. Bastante reimo. Põe em basta aqui dentro, na. Com bom legkussen, botar dormir, volta, bande outro. E naturalmente, vai com grupo mais grande também. Pero anda bisa 3S Company. Okay, Tim, I'm impressed because sometimes we take time to go to hotels with air condition or cruise ship, moving here, moving there. We don't take time to relax and enjoy life. I think TANTIPI will be offering a specific group the chance to relax and enjoy nature. Tell me what's the product you offer and who's your client? TANTIPI is offering exclusive tents to the people that don't want to buy a house to go doing adventure things, but wants to yeah, sorry. Oh, we go again. Here we go again. You ready? Okay, Tim,
The camera is yours. Tell me about Tentipi. Okay. Tent Tipping is offering tents to those people who wants to go doing adventure, not only in a tent but something more than a tent. Let's say a house to go do adventure things. The Tipi tent is coming from the Nordic countries. It's a Swedish product, and it offers one fabulous advantage to all other products. We can have a stove, open fire inside the tent, and that's one thing that no other customer or retailer can give you. Yeah. Okay, if we see this tent, what will be more or less the price of a tent like this? This is our top product. It's the Saphir. It's have all kind of things on it, and it's cost about €1,200. 1,200 euro. It's cheap. Cheap, yes. It's very cheap. Yeah. Okay. And do you have a lot of destinations, tourist destinations, who are trying to use this to rent to tourists? The most of the offices that offers those tents go to the Nordic countries, but we are looking, of course, to For example, Curacao, Caribbean. all companies can contact us to organize trips to the south or to every adventurous destination. I have one question. And how do they relate? They relate good with cold weather, but with the sun, in the Caribbean, a lot of sun. Well, will this last? Yeah, it's keep the hot a little bit outside, and what's also a very nice advantage is that from inside you always can open the top so that the heat is going out of your tent, and at the bottom you have 3 air intakes, so the cold air getting in, the hot air is going out. So it's a nice tent also in hot regions. Yes. You do this in French too? No. All right. Thank you very much, Tim. Okay. Thank Okay. you. Can I get one of your brochure? Yes. Thank you. We will keep in touch. Okay. And a lot of success. This is a good Yes. product. Yeah, Pero televidentes, €1,200 so. Quer dizer, quando ginanan ta opi interessante. Nostro
Kijk eens, wij van ons TV staan ook overal. Vandaag zijn we in Brussel bij de vakantiebeurs. Nu staan we bij de stand van Cuba en ik zou Jonas willen vragen, overtuig me om een reis naar Cuba te boeken. Ja. Cuba heeft veel te bieden, op alle vlakken eigenlijk. Als voorbeeld bijvoorbeeld qua natuur. Het is een prachtige natuur, tabaksplantages kan je bezoeken, eventueel sigaarfabrieken combineren. Maar ja, het is natuurlijk veel meer, op vlak van cultuur bijvoorbeeld. Er zijn prachtige steden, zoals Havana bijvoorbeeld, waar dat momenteel ook het oude gedeelte van op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Trinidad bijvoorbeeld, Santiago de Cuba. Ja. Maar natuurlijk biedt Cuba ook heerlijke strandvakanties aan. Je kan bijvoorbeeld naar de eilanden gaan die noordelijk gelegen zijn. Of eventueel Varadero, een prachtig blauw strand, parelwit strand. Prachtige blauwe zee, wit parelstrand. Ja. Wat bieden jullie vandaag de mensen die bij jullie langskomen? We geven informatie over wat er al te zien valt in Cuba eigenlijk. Wij geven geen packages aan eigenlijk. Eigenlijk gewoon alleen maar informatie over wat er te zien valt in Cuba, wat wij mensen kunnen aanbieden, eventueel informatie over documenten als paspoort, visa, wat er nodig is om in Cuba eigenlijk te geraken. Ja. Maar we hebben geen tours of zoiets dat we al hebben uitgestippeld dat wij verkopen of zoiets. Daarvoor verwijzen we hier verder door naar eventueel tour operators. Ja. Is het de eerste keer dat jullie hier op de vakantiebus afkomen? Jullie ieder jaar? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben zelf maar... Ik ben eigenlijk gewoon opgeroepen om hier komen te helpen. Dus ik weet eigenlijk niet. Het is de eerste keer dat ik hier zelf ben. Maar ik zal even vragen anders of het al vaker is. La primera vez que Cuba está aquí en... No, Bruselas, ¿no? no. Cada año estamos en esta feria. We zijn hier elk jaar eigenlijk van de partij Cuba. Ja. ¿Y qué puedes usted contarme de Cuba? Bueno, Cuba, primero que vivo allí y es una isla preciosa, tiene mucha cultura, mucha historia, unas playas preciosas, de aguas muy claras y siempre invitamos a todos a conocerla, sobre todo a la parte también oriental, la parte de Viñales, toda Cuba es interesante. Si usted tenía que invitar a una persona para venir a Cuba, ¿qué was la primera cosa que usted te va a decir? Que le voy a sugerir pues que conozca La Habana. La Habana Vieja es muy bonita, interesante. Y después, bueno, las playas, los cayos, esté en contacto con las personas de Cuba, muy amables. Toda Cuba es realmente digna de visitar. Oké, gracias. Nog een laatste vraag. Ben je zelf wel een keertje in Cuba geweest? Ik ben nog niet in Cuba geweest, nee. Ik heb wel in andere regio's geweest, in het Caribisch gebied. Maar het staat zeker op mijn verlanglijst om naartoe te gaan. Omdat ik studeer zelf toerisme, ik heb heel veel over Cuba al geleerd. En nu ook zeker, dus zeker een rijke leerervaring geweest hier te staan op de Cuba. Ik heb heel veel bijgeleerd en ja, ik zou echt heel graag eens willen gaan. En het staat zeker op mijn verlanglijst om naar Cuba te gaan, ja. Oké, nou, dan wensen jullie veel succes en we hopen jullie volgend jaar weer te zien. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. One Happy Island. Overtuig me even om naar Aruba te gaan. Overtuigen we dat? U bent er zelf al geweest, dat hoef ik toch niet meer te doen, of wel? Nee, ik ben er nog niet geweest. Nog niet geweest? Als we op vakantie gaan, wilt u naar mooie stranden, lekker eten, lekkere drankjes, mooie mensen, lekker weer het hele jaar door. Nou, dan is Aruba zeker een bestemming om naartoe te gaan. Mensen spreken 4 talen op Aruba. Hetzelfde als Curaçao spreken we ook Papiamento. Ja, alleen nog met de O, niet met de U. Spreken Nederlands op het eiland, spreken Engels op het eiland, Spaans, allemaal vloeiend. Mijn nichtjes spreken 4 talen, spreken beter Nederlands dan ik. Dus dan moet je maar zien hoe hoog het niveau is van zeker opleidingen op Aruba. En dat zie je ook terug als je op Aruba bent. Als je op het strand ligt, lekker te genieten van je rust. Daarbij hebben we ook verschillende hotels, van laagbouw tot hoogbouw, keuze zat. Van een all-inclusive hotels tot leuke kleine intieme resorts
waar je dus samen met je partner lekker de hele week kan lekker niks doen, boeken lezen die je altijd wilt uitlezen of eventueel lekker op excursies gaan op het eiland. Dat is er allemaal te doen op Aruba. De beurs vandaag, hebben jullie iets gemerkt dat het hier wat rustiger is geworden of dat het toch mensen heel veel interesse heeft? Ja, nee, absoluut. Wij zien zeker op de markt in Brussel dat het voor ons is heel goed. De mensen die naar onze stand komen, die hebben gerichte vragen. Gelukkig hebben we een goed team in de stand die dat ook goed kunnen beantwoorden. Dat is natuurlijk uiterst belangrijk. En samen met de tour operator, zoals in Travel World, zien we al heel wat pakketten geboekt. Dus ik denk dat het een groot succes wordt. Buiten de leuke dingen wat Aruba heeft te bieden en alles, jullie hebben ook laatst nog een nieuwe campagne gelanceerd. Ja. Hoe is dat uitgepakt tot nu toe? Ja, het is leuk. We hadden onze oude logo, de campagne. Dat noemen we toen daarvoor Gun jezelf Aruba. Ja, dat is natuurlijk uniek. Gun jezelf Aruba, dan kun je alles, als je even een beetje een slechte jaar hebt, ga naar Aruba toe. Gun je het zelf, dat heb je verdiend. Of als het echt een heel goed jaar is geweest, nou, gun jezelf Aruba. Je hebt er hard voor gewerkt, dus ga er naartoe. Maar onze tagline die we nog altijd hebben en nog steeds bestaat, is uiteraard One Happy Island. En dat loopt weer door met die campagne. We hebben een nieuw logo, die heb je denk ik al gezien. Het is kleurrijk, zie je alle kleuren terug van in de vlag. Flora en fauna op het eiland, het water, de lucht, de ster van onze vlag. Het is ons trots van het eiland. Nou, we wensen jullie goede zaken en we zullen zeker volgend jaar weer even komen kijken hoe het gegaan is. Bedankt. Succes. Nou, kijkers, zoals jullie hebben gezien waren we net bij de stand van Aruba. En ja, het gaat heel goed en ze hebben goede zaken gedaan. Goedemiddag. No, Nederlands. Español. English o español. English. Cuéntame, ¿por qué tengo que ir a Santo Domingo? Tú lo conoces, Santo Domingo, ¿no? No, yo no conozco. Primero por su gente. Hay que ir a Dominicana por su gente, porque somos un pueblo muy contento por nuestra música, nuestro baile, nuestro carnaval, por nuestras playas, la montaña. Tenemos todo. En el Caribe es una isla que tiene todo. Y aquí en Bruselas, cuando la gente viene por acá, ¿tienes las preguntas directo para ustedes del Isla Santo Domingo? Sí, cuando las personas vienen al stand preguntan de qué le podemos ofrecer en los diferentes pueblos turísticos, ya sea Puerto Plata, Punta Cana o la costa del sur, Bayahíbe y la ciudad de Santo Domingo. Si pueden ir a visitar a los parques nacionales, si pueden ir a hacer compras también, todo eso nos preguntan. Y si alguien de Bruselas tienes que ir a Santo Domingo, ¿ellos necesitan una visa? No, los clientes europeos, toda Europa, pueden ir a República Dominicana sin visa. Solamente necesitan su tarjeta de identidad para entrar en Dominicana. ¿Y cuántas horas de vuelo es de Más o menos 9. Más o menos 9 horas de vuelo. Es igual con Directo Curazao. de Bruselas, sí, igual que el Curazao. Casi todo el Caribe tiene el mismo horario de vuelo desde Bruselas o Ámsterdam. Desde Bruselas tenemos Jeter, la compañía de Jetterfly, y desde Holanda tenemos a Arke y a Martiner hasta noviembre. Invita a la gente para venir a Santo Domingo. Le invitamos a venir a República Dominicana a conocer nuestros tesoros naturales y toda la belleza que tenemos para ofrecerles. ¿Algo más? No, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Qué estás haciendo ahora? Hacemos piña colada, mojito, también hacemos comida dominicana. ¿Sí? Sí. Arroz, pollo, ensalada. Inglés, español, holandés. Which one you want? Holandés. Holandés. Sí. Es muy fácil. Muy fácil, sí. Entonces,
vamos a hablar en español. Ok, está bien, no problema. ¿Qué tiene Martinique de ofrecerme para ir a vacación para allá? Para ir a Martinica, primeramente isla francesa en el Caribe, isla europea en el Caribe, quiere decir toda la seguridad de una isla europea. Al lado, en esa isla, tenemos dos vegetaciones totalmente diferentes. El norte, con la selva tropical, los parques naturales, las flores. Martinica es la isla de las flores del Caribe, el volcán y arena negra en la parte norte. Y el sur, por supuesto, la imagen ideal de turistas que están buscando arena blanca, lago y palmas, por supuesto, la parte sur. Tenemos una historia, tenemos cultura mezclada con franceses, con indios tainos, también porque tuvimos indios viniendo de Venezuela igual. Entonces, la mezcla se encuentra en la gastronomía de todos los días de nosotros, por supuesto, la comida. Tenemos mezcla de gratin francés con plátano. Y también, lo último, el ron de Martinica, muy importante. Todo el mundo habla de su ron. El único ron del mundo que tiene apelación de origen controlado es el ron de Martinica. Ahí está. ¿Cuánto por ciento es el ron de Martinique? El ron agricole blanco, 50 grados. Tenemos un añejo que se parece mucho al coñac por el perfume y la forma de hacerlo, con caña pura, sin agregación de química, o si no, ínfima. Muchas gracias. De nada. Claro, claro. Ya yo se lo he. Ustedes pueden venir a Martinica. Ustedes son bienvenidos en Martinica. Muchas gracias. De nada. Een skipper die daar zeilt in de... zeilvakanties doet tussen de eilanden Martinique en Sint Vincent, de Grenadines, Sint Lucia, tot in Saint-Martin eigenlijk, tot in de Virgin Islands als het moet. En we hebben een 43 voet, een 50 en een 62 voet X-yacht. Dus met die 3 boten doen we alle eilandjes af. Sinds 5 jaar al. En de website is dreamsail.be. Dus daar kan je alle vakanties vinden om de Caraïben af te zeilen. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Ik had 1 keer een boot gecharterd in Martinique en ik vond het zo leuk in de Caraïben dat ik er gebleven ben. Ja. En u bent oorspronkelijk Belg? Oorspronkelijk Belg, ja. Eigenlijk Vlaming-Belg, ja, Brussel, ja. Wallon aussi, parce que mes grands-parents sont wallons. Wat is de leukste dingen die je daar hebt meegemaakt? De leukste dingen zijn de mensen gewoon die ik daar leren kennen heb. En de sfeer, de atmosfeer, de vriendelijkheid van de mensen. De sympathie, ja. Oké, bedankt en succes met de zaken. Oké, dankjewel. Brazil. Tell me, why you have to go to Brazil? Because Brazil is a very beautiful place, a very big country with a lot of different things to see. You should come visit us. What is the most important thing from Brazil? I think the culture, different culture you can find over there, as well the beaches, a lot of beautiful beaches, and I think it's a very dynamic country with a lot of different cities, different people, different culture. You should come see. Really, it's huge and beautiful, and everyone's welcome. Okay. The camera is yours. You can invite the people to come to Brazil. Which language? Portuguese? English. In English? Hi, Brazil is calling you. Come visit us. Venez visiter Brésil, c'est très bien. Tout le monde est bien reçu là-bas.
On est un pays très ouvert culturellement. C'est vraiment la peine. Merci. Merci. Thank you. Thank you. You're welcome. Goeiedag. Hallo. Ik zie een Amerikaanse vlag. Ja. Ik zie tenten. Ja, Vertel even wat meer. wij hebben tentlodges in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Dus van Californië tot en met de Rocky Mountains in Colorado. En trekken jullie daar heel veel bezoek? Zijn er heel veel mensen die dat doen op dit Ja, moment? wij doen het nu een paar jaar en we breiden elk jaar breiden we uit met een paar locaties. En wat kost zo'n trip? Zo'n overnachting in een tentlodge, in een 4-persoons tentlodge, is €80 in het voor- en naseizoen voor een 4-persoons tent. En dat is €90 voor het hoogseizoen. En we hebben 5-persoons tenten daarbij, we hebben ook 6-persoons tenten. Dus dat betekent dat ook grote gezinnen bij ons terecht kunnen. Het is het buitenleven, het is het kamperen en dan met een alternatieve mogelijkheid ten opzichte van de RV. Nou, ik nodig je om voor de camera de mensen uit te nodigen om bij jullie tentlodges en exclusief Amerika tents te komen kijken. Ideale mogelijkheid om de Verenigde Staten eens een keer te bekijken. Het zuidwesten van de Verenigde Staten is heel erg leuk om een keer te bekijken vanuit de tentlodge. Het is een mogelijkheid om met een huurauto van locatie naar locatie te gaan. America's Tent Lodges biedt het alternatief tussen de hotels en de campers. Nou, bedankt en we wensen jullie goede zaken. Dank u wel. We kennen dat, dus ik ga wachten hoor. Goeiedag. Bonjour. Bonjour. Goeiedag. Overtuig me om naar Canada of Quebec te gaan, zou ik zeggen. Is dat ding al aan? Ja, ik kan wel zeggen dat Canada en Quebec een schitterende bestemming is. Zeer uitgebreid, verschillende thema's. Gaat u naar de westkust, dan met Vancouver en Calgary, dan hebben jullie echt natuur, Rocky Mountains en dergelijke. Gaan jullie naar de oostkust, schitterende combinatie van cultuur, steden, natuur, uitgestrekte landschappen. In de maand september prachtig met de Été Indien of Indian Summer. Een Nederlands woord is daar spijtig genoeg niet voor. Men kan er allerlei mogelijkheden van recreatie doen, sporten, wandelen, zwemmen, kanovaren, de fauna en de flora bestuderen. Men kan gaan logeren in wat in het Québécois een pourvoirie heet. Dat betekent eigenlijk een huis dat alle nutsvoorzieningen heeft. Waar dat men een week kan blijven bijvoorbeeld. Men kan daar met de quad rijden, men kan daar de beren gaan bezien, men kan de bevers gaan zien. Met een trappeur, ik zoek het Nederlands voor trappeur, met een gids rondlopen die je echt alles van de beesten uitlegt en zo. En om daar te geraken, één airline, Air Transat. Wanneer is het de beste tijd om die kant op te gaan? Of maakt het niet uit wanneer je daar naartoe gaat? Dat hangt een beetje ervan af wat u wil zien. Als u echt de multi-activiteiten in de winter wil doen, ja, dan is het de winter. Maar winterperiode is het best januari, februari, maart voor de winterbestemmingen. Wil men de Indian Summer zien, dan is het tussen 15 september en 15 oktober. In de zomer kan het daar best warm worden, 35 graden is geen uitzondering. Het hangt een beetje ervan af wat men eigenlijk wil gaan zien. Alle seizoenen hebben hun voordeel en in Quebec, in Canada sowieso, switchen de seizoenen net zoals je een blad in een boek omdraait. Vandaag is het nog winter, morgen is het lente. Oké. Nou, bedankt voor het uitleg en ik zal zeker een keertje naartoe gaan om zelf ervan te kunnen genieten. Prima, dankjewel. Tot ziens. En English, en French. French. Oui, vous pouvez venir visiter Équateur. Tous les gens est très convivial, on vous accueillera bien.
On sera très content d'avoir beaucoup de visiteurs. Il y a beaucoup à voir. Venez surtout voir la ville de Quito. On peut visiter également Galapagos et l'Amazonie. On a une belle partie de l'Amazonie qui est classée comme patrimoine national de la culture de l'UNESCO. Et bon, il faut dire qu'on a les 4 saisons. Dans un pays, on peut visiter les Andes, la côte du Pacifique, les Galapagos et l'Amazonie. Donc on a une diversité énorme à voir, des oiseaux, des parcs nationaux et qu'est-ce que je peux dire, la convivialité des gens et surtout l'amitié qu'ont les gens envers les étrangers. Merci beaucoup. Ok, dank je. Wat ben je aan het maken? Speaking English. Ça va? What you make op dit moment? Caipirinha and plantain. Very good. I really love this. Yes! Woohoo! Vai Brasil! Café Brasil, Café Brasil! Very good. Okay.